hlala nami lisho nililanga yebo ziningi izinhlupheko ozakhe walungileyo kodwa wena uyamkhulula kuzo zonke ngothando ziningi yebo ziningi zinhlupheko zakhe alungileyo kodwa wena uyakhulula kuzo zonke ngothando moya wami uyakuthi udinga wena msindisi wami hlala nami ezulwini emhlabeni nangaphasi kwemhlaba wena uNkulunkulu uyadiwa bonakala naseveni labaphilako lokungenteki kubantu kuwe kuyenteka yehlulekisa timo yehlulekisa imimoya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha akundlondlobale tinjongo takho akwatiwe wena uNkulunkulu nakulendzawo egameni nasengatini ya Jesu Kristu Nkosi. Amen. Celebrate the King of Kings in this place. Celebrate Jesus. Celebrate the Holy Spirit. Celebrate God. We can do better than that. Let us celebrate our Creator. Jesus. Ngiyatisa ukukhona bayinkosi yasezulwini. Ngiyatisa uprogram director Bishop. Ngiyatisa abafundisi abakhona. Ngegama lika Jesu umamfundisi ngegama lika Jesu abazalwane bonke abakhona ngiyatisa ama-artist onke wakhona ngegama lika Jesu Kristu ngalokukhethekile Well of Life cela siyishayeleni izandla abazalwane singenza kangcono ayi umona asiukhipheleni ngapha ashayela amakhwelo si celebrate bese ngiyatisa owakami umamfundisi uNzimanzi. Amen. She is in our midst. Hallelujah. Hallelujah. Bese ngiba na timekeeper wami lapho ubaba Maziba sikhashana nje kukahle ke babe ngoba nangifundzisa isikhathi noma ngabe ingelozi seyithini
Hawu, ayibongwe inkosi. Ngibonge kakhulu this opportunity to Well of Life. Thank you so much. Ngiyathi ukuthi sibusisekile Nkomazi, abafundisi baningi bacotshiwe. Amen. Kodwa nje ngicela sithathe nalivi la nkulunkulu kafishane. Amen. Daniel chapter number 11 verse 32. Ngekuyengwa nangemavi ekuwunga inkosi iyawukonakalisa labo labephule sivumelwano. Kodwa noko bantu labamati kahle uNkulunkulu wabo bayawuvumelana nayo baqinile. Ayibongwe inkosi. Hallelujah. Incwadi ya Daniela le ibitwa ngemnikati wayo Daniel. Lo ake wakhethwa nebafana labathathu kodwa wesine yena ngekuphuthuma kwatholakala ukuthi sewuba yedwana uyakhishwa kulaba labathathu. Ayibongwe inkosi. Live last makathe lithi the king yangaleso sikhathi yayifuna kuvuselela kukhonda kwetithixo. Ayibongwe inkosi. Kuthi wayafuna abantu abasheshe bafunze engqondweni lababamba kalula. Ayibongwe inkosi. Uyamathi Sathane ukuthi noma afuna kwenta injongo takhe uyakudzinga kwaNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Sathane nakafuna kwenta intfo takhe uhamba uyohlola enkanjeni kaNkulunkulu intfo elikhethelo ngoba intfo letinhle titholakala kuBaba eNkulunkulu. Live lasimakathe ke lasifunza khona lithi inkosi yaseSyria iyawufika iyengela abanengi. Ayibongwe inkosi. Ibende bephule sivumelwano naNkulunkulu wabo. Glory to God Almighty. Ayibongwe inkosi. Ngicela nje ukuthi sithi namuhla mati kahle uNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Mati kahle uNkulunkulu. Tintfo tiya ngekwanza kulamalanga. Tintfo tiya ngekuba tiningi. Kodwa mati kahle uNkulunkulu wakho. Ayibongwe inkosi. One kuze umati kahle kufuna uhlale naye esivumelwaneni. LiBhayibheli lami ngegama lika Jesu kuMahubo 25:14 lithi labo labamesabako simakathe ubatshela imfihlo takhe bese uqinisa sivumelwano sakhe kunye nabo. Ayibongwe inkosi ngegama lika Jesu Kristu. Bantu labafuna kwathi kahle uNkulunkulu Romans 11:20:8 uthi nasi sivumelwano sami nabo lapho ngisusa tiphambuko tabo. Ungahamba emhlabeni ungakavumelani naNkulunkulu. Ayibongwe inkosi. Futhi na ufuna kwenda sivumelwano ungasendi isivumelwano nemuntu longithanga yakho, ungasendi isivumelwano nemuntu lolinganako nemandla naye. Na uhlakaniphe kahle ufuna kwenda sivumelwano uqale ubuke titha takho kuqala ukuthi titha tambobani lo ngenda naye sivumelwano utawuba khona yini. Ayibongwe inkosi yasezulwini. Number 2, sewusendile sivumelwano lithi labo labatawumati kahle uNkulunkulu wabo abafuni sivumelwano sabo sephuke. Ayibongwe inkosi. Ngeke uqala ubathinze ngaNkulunkulu wabo. Ungadlala ngalenye intfo kodwa hayi ngaNkulunkulu wabo. Ayibongwe inkosi lephilako. Abavumi ukuthi lesivumelwano naNkulunkulu wabo sephuke. Ayibongwe inkosi yasezulwini. Kodwa nangabe ukhona lese wasephula lesivumelwano liBhayibheli lami lithi ngalelinye ilanga Samsoni sekahuliwe tinwele lada bese tiyakhula ngoba into yesivumelwano inemandla kwekuthi nawende isivumelwano naNkulunkulu asifi. Sake senda Davide wathi usekhona yini lengamentela umusa endlini kaSawula ngenxa kaJonathan ngimendela umusa kaNkulunkulu besafile Sawula besafile Jonathan lekenda naye isivumelwano but bekenda isivumelwano lesingapheli kwenda isivumelwano naNkulunkulu wende isivumelwano lesiyawe londvolota nebantwana bakho in the name of Jesus. Na wende isivumelwano naNkulunkulu wende isivumelwano nelikusasa. Ayibongwe inkosi.